I izvinite ljudi zato što je bilo malo grešaka, a nije bilo grešaka, ovo je nastavak pokazivanje kako igrati Hunger Games. I uđete u ovo, samo priđete. Sada kada i ovo je Hunger Games. Evo ga čovjek, ne znam. Dole su čestovi, počinjemo za 2 minuta i 30 sekundi. To je bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem. Ali, napišite mi u komentare da li hoćete da snimamo malo Head Soccer, na primjer, pa sad ne znam, Dr. Driving, i napišite mi igrice koje vi želite da igramo i ja ću snimati i igrat ćemo. Jel važi? Samo molim vas, like, komentar i sub, da mi se prijavite na kanal. Jel može? Može. Vi ste najbolji moji fanovi. Nema ljudi koji me puno gleda. Vi me gledate, samo imaš ti. Ne znam kako se zoveš. U sljedećoj epizodi ću da te, ako hoćeš da kažem kako se zoveš ti, pa da se prijavi na tvoj kanal ako hoćeš. Ako ne, kaži mi u koment. Eto, vidio sam ti pomogao i pokazao sam mi kako da ti sada uđeš u Hunger Games.